Dobar dan i dobrodošli. Gilgameš danas predstavlja za vas. Veoma retko se dešava da se dođe do nekih velikih, epohalnih, arheoloških otkrića, tipa prastarih grobnica, artefakata i slično. Zamislite onda kolika je retkost otkrivanje čitavih izgubljenih gradova. Heraklion ili Iraklion izgubljeni je grad obavijen raznim pričama, mitovima i legendama. Čak su neki smatrali da je ovaj grad samo plod mašte, kao što tvrde i za Atlantidu, a evo desilo se da upravo ovaj grad bude otkriven 30 metara ispod površine Sredozemnog mora u zalivu Abukir, blizu Aleksandrije. Arheolog dr. Frank Godio zajedno sa svojom ekipom prve naznake postojanja grada otkrio je još 2000. godine, kada je započeo geofizička ispitivanja životne sredine i samih ruševina. Ovaj grad, koji su Egipćani zvali Tonis, a Grci Heraklion, je grad koji je bio izgubljen između legende i stvarnosti. Pre samog osnivanja moćne Aleksandrije 331. godine pre Hrista, Heraklion je živeo i doživljavao svoje blistave trenutke. Nalazio se u naponu svoje moći, jer je bio luka u koju su pristajali ama baš svi brodovi koji su dolazili iz grčkog sveta u Egipat. Grad sam po sebi imao izuzetno veliki značaj zbog hrama Amonovog, koji je inače imao ogromnu ulogu u samim ritualima bitnim za kontinuitet same dinastije. Ne zna se sa sigurnošću, ali se veruje da je grad osnovan oko 13. veka pre nove ere. Za vreme svog života kao grad doživeo je i preživeo više prirodnih katastrofa, da bi na kraju potpuno potonuo u dubinu Mediterana, a u 13. veku naše ere. Pre ovog značajnog otkrića 2000. godine od strane Evropskog instituta za podvodnu arheologiju nije postojao ni jedan dokaz niti trag o ovom gradu. On je jednostavno skoro pa bio izbrisan iz memorije čovečanstva, a svoje mesto je pronašao samo u drevnim spisima i raznim mitovima i legendama koji su se prepričavali. Sam Herodot, poznati grčki istoričar, u 5. veku pre naše ere pominje veliki hram koji je napravljen na mestu na koje je Herakle prvi put kročio kada je došao u Egipat. Za one koji ne znaju, Herakle je bio polubog, sin moćnog i vrhovnog boga Zevsa i smrtnice Alkmene. Rimska mitologija ovog poluboga pamti kao Herkula. Herakle, nama poznati kao Herkules, poznat je u mitologiji po tome što je dobio 12 nemogućih zadataka za obaviti, sa kojima se on naravno izborio na sebi svojstven način, koji mitološki i pripada nekome ko predstavlja poluboga. Da se vratimo Heraklionu, otkrivenom gradu. Herodot je još pripovedao o Jeleninoj, odnosno Heleninoj poseti, zajedno sa Parisom, ovom zanimljivom i specifičnom gradu, a neposredno pred sam Trojanski rat. Opet, za mlađe koji nisu upućeni, Jelena je žena koja je bila okidač za početak Trojanskog rata, koji dovodi do pada Troje. Sami objekti, artefakti i drugi arheološki dokazi pronađeni na ovom mestu svedoče o lepoti Herakliona i njegovoj nekadašnjoj slavi koju je nekada živeo. To je bio grad velikih hramova, što dokazuju natpisi, ogromne statue i arhitektonski elementi. Nađeni su i novac i nakit, obredni elementi, predmeti i keramika, cela jedna civilizacija koja je ostala smrznuta u vremenu i prostoru, pretvorena u mitove i legende. Ovaj grad je itekako znao za bogatstvo i obilje, a svoj vrhunac je doživeo u periodu 6. do 4. veka pre nove ere, o čemu svedoči veličina, količina i kvalitet pronađenog arheološkog materijala. To takođe dokazuje i količina i kvalitet pronađenog kovanog novca i keramike iz tog vremena.
Ovaj za istoriju i ljubitelje istorije biser drevnih naroda je vremenom postao samo legenda koja se prepričavala. Mnogi su grad smatrali za deo priča drevnih istoričara, kao legendu vezanu za neke junake i polubogove, a ne kao stvarno mesto koje je postojalo. Njegovo otkriće je dokaz da mnoga mesta na našoj planeti čekaju da budu otkrivena. Činjenice oko ovog otkrića mogu nam reći da se ni Atlantide ne treba odricati olako, kao neke bajke za decu, jer će možda i ona uskoro da pokaže svoje stvarne obrise u nekom narednom arheološkom svedočanstvu. Od sada možete da nas pratite i na Instagramu. Link imate u opisu videa. Podržite nas klikom na like i prijavljivanjem na kanal ako to već niste uradili i budite među prvima koji će vidjeti zanimljivi, obrazovni ili misteriozni videoklip koji budemo postavili. Hvala vam na podršci.